ai mai so lau tapo ina Samoa. O tau le pei, a pai le lau pe pa, ma fai a se tu si tala noai taua. Ora si amanatu, tau talangi o fai va, ai o tapua I matu I te talo I umare tama, I o manuia tau mawhainga, mafua fuanga. Na talo si amai I le amatanga. O te sama I le komisa, so mai timu mata roa, tau malua lava ma whaingata. Tonu tai ai salanta, wele lofa e puna pea I aso maa. Le utai Sati ai le folanga, tofo ina le Filipe moni le ne alofa. Inu le ono sai, itala mamea tinga, tupea ia le pola e motu mai tua e le aunga. Mamalo si mai le fola. Era que mire ya no le break. Tu sapetina e pala yo ile pea. O te sama I komisa, so mai timu mata roa, tau malua lava ma whaingata. Tonu tai ai salanta, wele rofa e puna pea I aso maa. O te sama I komisa, so mai timu mata roa, tau malua lava ma whaingata. Tonu tai ai salanta, wele lofa e puna pea I aso maa. O te sama I komisa, so mai timu mata roa, tau malua lava ma whaingata. Tonu tai ai salanta, wele lofa e puna pea I aso maa.
Ia, whiwhilava le ngangai. Ia, whawhila i atu i le tātou atunu o loo whapena, whaafonga mai i tātou ko kalamele nei TAEAO. Nei whiwa mātou whaatasi atu, ia, ma le tamaita ia Marieta wapea fwoi, ia le tamaita ia Hana, ia wā fwoi le tātou waina, ia o lau mai moanga, ia mese whiwa whaafonga anga le nei TAEAO, ia mātou ngofia le lofa male anga le o le atua, o le aso hua le nei, ia suru mātou ngofia le la, ia o loo anga e tātou pokalame le o te mao ia o na amata le whila ia lea, e o ngau tātou YouTube, ia MSF for tātou radio app e pia matuina atua i tātou whaasang langa. Ai whaafonga mai pē nisi o tātou whaawhiawhianga. Ia e tāni tāni i fōi le tātou whitia o tātou masini. Ia i le nei TAEAO. Ia ai whaamalo le tawatai. Ia whaatai ele lofa mleanga leo le tua. Ia le o tātou o bia mai. Ia i TAEAO le nei o le asolua. Ia le asolua sfulo le masina nei o kuso. Ia o toi titi fōi. Ia o na whahiu fōi le o nei masina. Ia, mātanga o whia le tau nei ai mātou i whale lau niu. Ia, le no fuanga o tama mteini au le lei. Ia, i le nei TAEAO. Ma ia lava le susulu mātanga o whia le la. Ia, i le rufa maleanga leo le tua o whaopopo. Ia, le nei aso i so o tō i fua. Ia, maso mātou nei o la vai vai. Ia, se teimi on tu ina atu le o tātou tala ono i o tau me le ofisa vai tau. Ia, o whale lau niu lava i le nei TAEAO o matua mātanga o whia le susulu le la. Ia whai asina vela fo i nei aso lua ia. Suia inga o loo iai le tau. Ia, steimi tu ina atu tātou tala tau. Pe on lango ai pea. Le tātou whalitaini mālawanga le lei. Ale Skyview Villas. Ia, o te masalo. Ia, toi titi o na tu ina atu le tātou whasalanga i lunga le tātou YouTube. Ia, moi la tau le maua mea tātou. Whasalonga i lunga tātou Simple Radio app. Ia, whatalo whātu. Ia, le nei TAEAO. Ia, te iloa. Ia, lea ua maua tātou so ta inga maina i lunga le YouTube. Ia, whiwhia lea ngangai whaatalofa. Whaapitoa le nei TAEAO. Ia, i le mamalu se tātou wātunu. Ia, o lea o tātali mai fo i tātou whaapoponga nea pokalame. TAEAO MANUIA LOABAY. Good morning. How is your Tuesday? Ia, Mondays i Amerika, ia whapea tutuila, ia manisi territorial manu tele, ia wama nei TAEAO. Whatalo whapitoa, i le mwhai o ngalo whatalo whapitoa, i naiti nā mata mama tutua o whia lava, o lo maua mai a tātou pokalame le aso mle aso. Good morning, ma loli sui fo maua mle langi mama i ante o tō uma, ia o la o tō pito la au tāua, o lea e manuia i pia whaiva, ia o lea tunuu, e alai la o tō tapo inga, ia ele whangaloina, ia nei o ona tutofia le tua, i so se whata whaitaulanga, ia i tu e whao le nei lanolangi. Ma lo lava le tauatai. Ia mana ia tātou pāanga uma lava, good morning. Ia lefe o mafuta mai lunga tātou whasalonga le YouTube, whapel tātou Simple Radio app. Ia ma lo lava le tauatai. Ia i le nei fui a matanga nei mai aso. Tā alofa maina, ia i le nei TAEAO amai. Ia. Mo lawa na whawhela i atu le pa ia male malu se tātou tunu i le mai moanga fo i le nei TAEAO le ngata leo tātou pa anga lo mai mau mai e tinu i whafo. Ia whapea fo i alta mai a 7 mai mo mai Melbourne Australia. Leo lo o tulituli lawa alta mai a 7 kalama tātou po kalame TAEAO uma e mawhi fo i. Ia wā fo i ia e mai mo mai ia i le tātou o nanga le nei e LOABAY Global Networks. Le ngata lea, ia malo le saifuali e whaiva. Tātou noa nai whia nei man ngā wenga le nei fo i aso mātangu whie ia malo la wal wha malosi. Ia e ia le ufo i le o musika la weta i tō uaina ia tiute ma whaiva fo e whianga iai. Ia awa o le pese ato le kitara ia malatanga te pese taftafa o whaatino inanga le wenga o le tā ino te tau. Ia ma malu fo i. Ale pa ia mane malo le atunu.
Ia stulanga whaamalo si au lea, ia me se foi ore e soro le iai lea lunga ngā ruenga. Ia e whaamalo atu tātou proklame le nei TAEAO manuia e lau whionga le mtua whaiva. Ia le whangaloina foi, ia ta māma tina matua peo na patana whātu le usa Marieta. Ia me se lawa foi, ia whatalo whai le pa ia o le ekalesi me tisio na ua mai ala latou konferenisi le asa. Ia whatalo whātu ia i latou le ua pensione malolo ia am ia o tau tai ai whaiva foi o le tala lei ia o lea ua mai ala ngā ruenga sa whitai tunga iai maruto wala awina. Ia ai whaatalo whātu ia i latou le ua ngai atu i lunga fua. Peo ia upu ia ua matalia ngā ruenga i ala le tofinga o le wala awina lea li e tā la ilona fina ngalo. Ia whamalo malo le tau atai o e fo sa o unga ia na ia wao ia unai pape na ona hiku mai i kulisi piula ia ngata leo na ia wao na tau su ese falitua ia malo le so fo maua le TAEAO manuia e lo famale anga nei le tua. Malo so no. Ia ua e ta ua ia fo lutanga fo i e po konferenisi ale kalisi me tisi ia e whaatalo whatua ia i latou o le o malanga le avea pe ale LOABAY ia mamana mea whaafonga ia manuia le toi fo iatu ma le taliu ia i ainga ia e miso e kalisi o lo whaamuri mai e ngata i lea le whaangaloina le tātou konferenisi whaapitofo i le worship center ia lua leiva i aso le na ia whaatumulia fo i tuana i mato ia i se tasi o conference whaingoina o le Holy Ghost ia le ala o taliu o tufo i le uto ia i le to'atele whaawhengainga i o maainga ia whaitau wafe mafe lea na malanga mai ia malo lava ia o teiloa ia o nei whanotanga e langa i pei vaenga uma ia wale atina ina o le atua molona fina ngalo ia lai lana tala lei malo lava malo le tauatai ia i nei vaenga uma wala vase manuia o tātou watunu. Ia tonu nei taimi o le ala tātou wanga ia tu tala tau mari tapo wa samia e tātou tala tau nei TAEAO leila wa foi o na motu le pawa e silfia ia il tulanga o le ai tau o le manga o le so ia male amatatu nei TAEAO tau le fiafiana nei ia ngai foi lai whaatino tiute ma whaiva o le aso ia o man lama foi ia mai loa ia le tala o le tau e fua ngai ia le ngai oinga o le so. Ia usi mai whaafonga, ia mamalu se tātou atunu e mese o tātou pa ang whaafonga. Whapaponga leo tātou tala tau, pero masani ai lango ina malosi e tātou whaltani malo anga lele ali Skyview Villas, male the well venue. Tala tau mo vaengo sa moa whamawina le ofisa o vai tau a whali lima TAEAO nei aso 20Aukuso Muafis Fuluiva. Wingo le tau o au sa video le vaito e lau sa vidi mai mātu i sae o loo fiti ai pia sa voa. Mo o polo i le aso mātu i sifo whale whaapianga i manono e le leu winga o le tau mana i timu e ono iai. So sa e sau te i sifo a le pata sa fata si umo ma le whanga e aua oa i nisi o taimi mana i timu pupu e ono iai. Mo pule ono, o le whaapea mantala tau mo pule ono atoa lava e le leu winga o le tau mana i timu e ono iai. Mo le anga i atu le aso a TAEAO, ia, o le whaapea matala tau mo o polu ma savai e susulu malosi le la inisi o taimi se i vanga na ai taimi o le awauli. E wha solo ina awa o ama timo pupu e ono iai. Ia, pei a ona whai atu e le lei lava, ia, le whai au fuafuanga o lo wei silafia i anga a le tau. Ia vaina sau wha amalu o le whaapea mi TAEAO e ia taimi e to urua ina i timo. Ia, ai mese whai le la le asa vale ia ina i whanau a onga, ia ai maise o nai tina ama tamama tutua, ia o lo ua pesi lava le fulu, ia i le nevai tau. Ia a o le tātou tala na tau pe o langolang malosi e tātou company ang lelei, po le whatani malo Skyview Villas, i nai tia pata, ia mo si soos whatasinga, ia whaasotai lunga o penga twailangi a le tātou Skyview Villas, po le the well venue. So if I'm going to go to the office of the town, I'm going to find out the fire pair. Yeah, from the real tour, you to Tuesday. Five to Moses for Ponga Tato Talatau, Lafiafi and Ani Tato Pokalame, Tawafiafi man LOABAY. Mano, ia
se ni te wā se tato tunu wā li marieta ni wa ile sulu matango fiola ia na ia ile tunanga foi lea e ile teimi e nei wanga ia e le ni wanga tele foi ia ke wai ai e ma ia tangata e tanga sanga sia ia pe foi lai tunanga foi le fa la la so ato ia ai to e pa uro wanga ia e fa timo ilo ia e fa mai foi na mea ia lona ia fa lena maua o esi maulu ni sui le ofu pa o sul pato le ofu wa tu langa fa pena e o mai fo ia le mai le fulu ia manisi fa mai le ngata ile a fa yo le te afu la ngal ai malolo tale sena ofu te sui si ofu e le sfo tu anga stu ala al tatu po kala mi ngal tele ia na o me fa pena fa tu mai fo ia wa fo ia e tele o ngase ngase wa te lava wa va fa tiktok pe ia ni so le pa ia mai malu se tatu no e ona mo na tatu whaailoa le anga le lei mai fo i o tatou pisinisi e pei o na o latou po ai mai ai e tu sai o tatou po kalame te o nei ina ia mawhai lava o na maua le tatou atunu o tatou po kalame masani o TAEAO MANUIA ma le lo pei ma talo fatu le ACO group ia o le nangong somalosi le tatou tala mai Samoa le lo saunia le uso ia Marieta le ACO group e pei o na silofia whaunatu atu i TAEAO te tasi o lo o iela latou o nanga le whale insinia ia o le fale ainga le manai restaurant o le ako mechanic o le ako le fa mama ai fo ia maota malawa ia la topa ina ako chemical ia ai mai sei la to fale ainga matango fia la na manai ia o le sesio manga le na fale ainga le manai e te tonu ia ato fo i mata mafa tau le lei pa u tango fia la batia la se leni ia afia ni ai so tonu a St. Mary's la ngai menga le awala nai tonu le ngai mai e tau mai ala ki futa ni luma ia a o le sila itu ngai mai lai tonu St. Mary's le ora St. Mary's ia whakasu solo mai loa ia na la i tau mai loa le fale inga nao le manai restaurant ia e au lava ona whai lo fo i le lato langa so mai tato po kalame nei TAEAO whakta i tele le ACO group e li pule mele au whenga wenga o le tato company o le Fexco Samoa ia o lo o iele au onanga le au tupe whamomoli mai fafo i lunga le Western Union money transfer ia whapea fo i el tato Fexco #1 currency o le winga nātala ia e pa u matua pa u wale le tele o fees ia ai e alauna #1 currency ia o lo o iele rates le whaliliwi nei lau tupe ia a fa pe ona te lau se lau tala ni usila ia pola la se tupe mai atu ni fafo fai ona fa liu ina suane ia mul pola na rosa mo yo ia male tama ia fonti mo yo o pio mo yo e fa pe fo le uso ia en lata ia a fai fa na fi fa sa lau na mia no pisinisi ia tu longa mo le fa ta wa inga fa no fa pisinisi suane ia en lata no ia le vai ngal marketi ia mandisi fo ona ia alvai ngala leo le Fexco Samoa MS Rentals ia le sunga ia alvao malon falta avale fale ainga ia fale olo fo i ro le wafu sale longa o le wafu mulfanua ia fa pe fo ia le wafu i mulfanua fa pe fo ia le fale ainga i luma le keitle i le malaiva le fale olo malaiva le fa ma le fale olo tonu le arrival ia olo ia ila to ofisa e pe fa le lava te fi na mi sta vale te fi e a fa na mana rent ta vale mo fa mo ainga ia suani ia alvao male vai ngal MS Rentals ia wa fo ile au ona ngata wa cafe la Terrano o le fa manatu fa mo le mai o la we fa o fa nga solo tato pisinisi o ina le tato MS Rental mana tuai tato ia malanga mai fa fo ne e misia fa to ma tango fie lea a fa pe te susu ia iso se tasi la finga luenga ma boxa o ta vale rent ta au ia na e si la fia ta tu ala MS Rental i lunga le LOABAY e ave sea mai e se la ta la ia mai le pili o lang ta vale tungi ia se va ia le te le na se le fa sa ina mai ai ia awala ni ngalu ta ia yo la o nanga LOABAY Global Networks o le na e mawai ia le o nanga le MS Rental tu fa mato tuai ia fa na solo tato fa la wilo business company o lo anga le mai ia malo mai o le cafe la Terrano o le inga ia ai me se fo i o le catering le tina ia Lucia ia male fionga amtona
Ia lea o loo ia lafa le inga tafa tonu ala le Western Union. Money transfer ina i saleufi. Ia suane iai. Malani tala la tupe. Wane i ngalo. Man tala tupe. Ia fea ne lo ina ia Lucia ia malana au fi ngaluenga. O vela le puka o le auli. Ia po se me ai fo i o le TAEAO nei. Ia suane ia wafu i tanga fatanga. Ia o lea so. Wilex Samoa. Le sunga le afionga ia tangaloa. Ia ma le sunga ia Nathan. Ia ma le lato au waa. Ia o lo mwhai lang sua mai tato po karame. I TAEAO te tasi. Ia o lo o lato ia o lo o mwhai ona awina atu i fafo. Ia le koko. Ia o le sukalati. Ia o le sua le nonu. Tele ia o nanga le Wilex Samoa. Ia whai ona ete fia maua tūlanga ia. Ia suane iai. E pe a whapeo lela e fia malanga ma wana lato koko na e o maona vini whapauta na lingi e tono o le ipu ia tu e malwa i vera sina suka ia na inu lea e whamalo atu le Wilex le langlang sua mai ia i le nei fo i vaenga le TAEAO SSAP Samoa and Samoa Stationary ale SEP inai Pepo i no pisa utu o le SEP Tonga fofua. Tonga fofua ina e tonga fuafua o ro ia ile ofisa autu e te mawaila ina e tonga fuafua i e tangata nei a Samoa a Samoa la o master na a Samoa Ma le umi leo veo. ma ye ula le ali ula ka ile a veo le ula mai ka ile lo ma no viali Man kenge o Rona o le koe wala au me a Rona e fisi maa fōne au ta. sa osen Ia, ma le kangaka au le lingi o halo ia uga angkaru koha ia ko ia. Ai pe ia lau veo o leo ku. ai o veo la le autu o veo le Fai hippie no. Good morning. Morning viali How's the morning? Ia fatalo fa atu le SEP le uwhinga renga le fionga tofi lau ia mana na uwhinga renga fo i nei TAEAO ia whaftai tele lang sua mai tato po kalame ia wa fo i le mai mo whafonga le tato atunu ule ngate Samoa nei ia o atunu i whafo mo tonga complex malo sila waa ia o fiau ki liba o fo i mai Tamai tai au le yo sufadi. ia o le fionga ia Na la tang mo sufali ia o lo whapena ona iele o nanga lean mo tonga complex ia lato whatan malo o lato tawale rent o lato whale ainga o lato whale foaia lo tino atoa ia whaio nawa e whakmoina ele o whale o marusi lei ia ato aila ma lato whale mea whale ia me o kaputi tu e lava usa tu o no foa o moenga e la tonu foa awina mai fafu e Australia leleia whamalu mana na ia mai sei foila la to nangana e to e whalelei ia mea whale ua whale ngaina ia po o no foa ta avale pingane uwa ia kwa awa masa sai se tulo fafu mai mo tato tunu o le matango fie ia awhiani ia lupa matasila waa ia male whale tua ia le alai tango mo sifali ia awa foi ia tulanga leo le afui au nanga Samoa Tourism Authority e o kale ko fa longo ele leo sua Ia sua po me o malanga po. ia taro fa tu le sunga le afionga pa matwai nu fa pe fo i le fionga ya sua ia maloto o fenga ringa pa ka ia li mari leo te fetau ia le STA o nai tene fo ia sa ta to fai live fa ta si le po i po kalami fa le Samoa Tourism Authority wale longa se me mala au mai o fiako ko e poe ia on sa imelela sa union tu lo be o taia tu Samoa Tourism Authority ia lo ia la tele tourisi pa au mai tono tatu no la tole o la tong tafa yo ile mala tong ringa le o fa to sina mai o tatu tangata tafa mai Samoa ia wa fo ia le tupe mo o tatu no ia le ngata ile le fionga lo pe matasila to lunga tatile ia malalato au finga ringa le EPC painga te tasi o whianga ima tiu te mawhaiva o le TAEAO nei ia whamalo atu tata po kalame whatalo whatu TAEAO MANUIA ma LOABAY ia o whianga ia mga ruenga o le TAEAO ia me sei foil nei aso ia anga le atu le tua pa tailang lang so mai tata po kalame o le awonanga a le Skyview Villas ma le Tawal Venue mo le tato Pulitini ma sani o le tau le olo o langolango sua mai tina ia Madeline Fong ia maonalo ia awa fo il tato
tala o le tau ia mese fo le tatou pukalame lenei. Beaver's Boutique o loo iai foi ia auaunaga o mea tau lavalava e lei ia o i e suʻi ai ofu o lo i fale suʻisuʻi a fai ona tausuʻi ea se fale suʻi ai lou ofo se falepoipoga po le a lava le faamoemoe ia afe ane ia Beaver's Boutique fe foi lei Beaver's Boutique So ngā fuafua msale ufi. ia so afofoa sa le ufi e fale lata poloka le maketi a i savalalo le flea market i savalalo ia afe ane iai e le tinā ia Maria ia o loo iai na ia auā foʻi ia le faatinoina o lea foʻi auaunaga ia ma le tatou vailima breweries lea o loo auauna mai ia i le tatou pokalame leʻi oo mai KP e faatinoina ia le laʻu sisuʻi ia faamalo atu le tatou Kalfai. O fise meo maadidi foi KP ni ka e au. KP on saʻi le tamaua e te o mai Ana ngā whako ai e ona sai mo tausaga fou. aua neʻi e le sauma Players Slow Cup ia ma le faatumu ane ni sukalati peanut slap ia faamalo atu i le vailima breweries ia e foi a mese foi la tau faigaluega lenei taeao ia faafetai lagolago sua mai le tatou pokalame nisi na o tatou pisinisi o mafai ona tuʻumai lo latou tauʻau ia ua foʻi le taitoʻaloaina o le LOABAY Global Networks i ana auaunaga tau faasalalauga ia ua foʻi le paia ma le malu se tatou atunuu Malo so noa. Ia maina. O le taeao nei, o le pese lana a matatua i le ma pukalame. Fai ngoa ina o le savali le pongisa. Le pese lea o o fatuina o se fatunga fou ua tu fatasia e se tasi o alo o se tasi fo i o toa o le vainga leo le musika ia misilikisu. Lona atari ila i soafa ia Mark Manesua. Ia leo tu fatasia ia lana pese leo savali pongisa lena amatalia i tatou pukalame. Ia mane pese o le fautuanga fo ile le pe afa pe o lutia o i fainga tampo po nga nei o langa. Awane e amana ia le pola i motutua ia fi nau pe ia ma savali mo lumana. Ale ala ia fo lisi pese o faingoa ina o le awe ke ka alo mai a o le fatuina la le sunga ia sina pilongo vi. Le la fa fonga mai e to vai tatou fasalauga nei tu la taeao fa fonga mai fa fianga mai ia sinapi ia ona toi foi mai lea vaenga lona dua o tatou pukalame taeao MANUIA ma LOABAY. Solo mata lava iana tahu e te whio e le toe suhia sao tahi o te tūmau lava i lau ne whahi umau se sui o tāua ua a e masu sui se pe lava e moi a e mamalo ua toe whai foi se te olo i mata e te tangi e i se tama a to na te whaama whana a e ia te ao lava ia ua my love, it's you now, the love, I made the sounds I love, I say so I am. The only amanaria, the pola motu my tua. Pai mai au e le anga le la tau whautua a o le au o utaito ua pupula i a mata sa o ata mata o e lava o le masta o iloa uma o tala anga Wali
mai ia te au to alua ele boa o se fale ele o se fa atua ti fa telefone te e fia o ia ai ia te au la bahia Malou ai wa o mai nei mea na e whatino ina Sau ia ina fo So fast I fuina Ba ai la mama E tui se silima Mawhai ia uta aloha Kaukia pesena. Heoi. Ole whātunga e pei o na whafonga ina e le susunga ia sinapi. Ke roka kara sinapi ri mai. E whare kaukala e makaukia. Pei o vai aku o auna awela o moli mana o ia Dr. Robe a waku singapi e usu whapitoa le pese voilele o le poua e sa Se voile maadi e o whakunga ngi me o whaku pese. Pei o na au mai ele pese le a sinapi vai mai. Alu e su e se whai e o ka alunga. Kusa whamai sa o ele o sautoi. E oi. Whātunga nei TAEAO. Ia taito loa ina i oi. Ia o whia ngai e fo im fuawhanga. Lo te vai atu le sau o lunga tātou YouTube. Ia ole a se whaangane a manoa. Se whaatalo whamua atuai. Nei e tātou paanga. Ia o mwhai o na mafuta mai sole. Mua mea kama o tilo manu ari. Hi Tilo! Tilo lo mafuta mai Australia. O lea lava o whaavau a tilo i le. Ele manu o kangalua. Pe an whai atu an po, a wal whaafatu rua al mawhau. E toi oso whaile la e pe ia o le alanga upo papala. Se tulo. Angela Moe, maa lole soifua. Fionga ia fuiava. Ia. Po fise meo maa lili foi. Ia lea fionga ia fuiava. Ia ste me luma tātou whailoa. E Faye. Good morning Faye. Ia tasi anga vale. Ia. O loo mafuta mai foi. Candy for foi vau ese maa lole soifua. Nei TAEAO loo mafuta mai mele pole. Alo fati ati oe male ainga. Ia o Seu. Le fionga ia Seu manu tafa. Ia o loo mafuta mai nai Brisbane. Alo fatele atu mo oe male ainga. Ia e mese lo kamo Sililo. Hi Sililo. Le afal meo e mo yo umia ni TAEAO. O loo mafuta mai Sililo Melbourne. In Melbourne. You know, I'm Mari. Yeah. E mo e so ia. Iwa le whai alo whaanga so. Au mga solo au matalo fale. Le pa yemale malu latinu le olo mafuta mai. Matalo fa Victoria Eric Billy. Sole. Ngala. Ngala ke vai aku dai mafuka. Vai. Ese kelo kala Eric. Kelo eli Eric. Kelo eli pik ila kala ro kia. Pawa yo fa ma e lua ele maua so wa forme ko fa valia ma lo pe fu. Vai vale le ka ko me. E fa mai.
Nga o lua pe ia o nongi pepe. Skinga mai. My brother. Good morning, good morning. Ole nga yo fia fatalo fatia Max. So le ke fa ko kangi o Max nga lua le fa ko isau. Hi CEO Collins, ia lo fa tele mai CEO molona inga tu fulele. Ia lo fa fonga mai le inga sa Collins. Ia lo fa mai CEO ina Seattle. Ia fa mai fai asi le velo Seattle. Ia ne fa no avano fa aro fa talo fa to show inga lo mafuta mai nai Wellington. Ia Litina mtu ya Rosalina, Selu ya Kopo, ya taalofa nana ni TAEAO, ya ole uso ya Akenese, se umanfangai, ya ole uso ya Selina Ailua, ya imese uso ya Ailua Grace, ya lo fia ngai ma o onga inai Victoria, ya teni lelei, uto anga le aonga. Ya imese o inga umalo mafuta mai New Zealand ole taua o tau suafa, ya fa manuia le tua ya te o te uma. King Tuile Su, hello, wala mafuta mai o Alaska. O kamala leo piki. Ke fai aku ai viwa uma. Ke lo pa lor kanga kai e o maka kai breakfast di me mama hui. Ako ma lua ale ngofo I tapo kora pang dai fa e le mafai lang kiu ke runga. O piki o o ngalue nei e tau tua le tato ala leo ke SPS. Ia ina le motu fia ngale motu fai me mafai. How's the motu this morning? Tau sami fofo. Tau sami fofo e ko sa o mo waka ve ko vai ko ka ku muso mai mouse. Mai waka ni Ya, ai au foi tara fatu Mari le tongane ya John Pali ile mafuta mai tatu po kalame tai nei. Hi John. Yeah, the former CEO of the court. Hi John. Ya malola va ni tai au la fionga. Ya ai mai se le ai ngali. Lua nu. Le mafuta mai yo te lo mai lua vai. Mana ya e ta o mai po fia la langi lo e au mau mai. O kit o lo mafuta mai Melbourne, Australia ke lo po sa o ngi wo. Max anai. Lua nu pola sekoa. Ya na o New Zealand. Hi. Buka ya le fai mai ese ya piki. Avia fai sa mal wenga isa se sa kala fai ngal lekio. Good morning everybody. Ai la tau lava la ia le wo o me la so lo fai pe ia fa va vaunga ona ole le tio fo se si be on fan tu pon po e ti nga mama tu le alo. Ile kanga lu. Ya mania yo le issue le. Ke vai o fenga e kapu e. Langa mata no ole happening ole YouTube. No, ole Playgo. Ole tulanga foi lia. Ele se kana na o mantua ela post na fai na o fai ina mai New Zealand mai Australia. Mas na post fa pia ya na ka ko kilo na ile se sengo au. Le la ko mai New Zealand ko study le me nga se o fa pia na se me nga. Mengene alo ke fai au. What is study? Na nga ka kumasang ile au. This is the number 1 team I think in the whole Pacific. New Zealand All Blacks. In the whole world. Yeah, in the whole world too. But the thing is, po lava au ka ke awai. Ayo na o le tatou ai ngalo na lua man tatou atu no na lua le Wal telo tatanga